بادنان بینەران بوو پتر خزمەتکردنەوە و درێژەدانم خەلەکین بورین ئێوارە بادنان دکتۆری زۆر بەڕێز دکتۆر سەگڤان محەممەد ساڵح تایبەتمەندێ نەخۆشیên مێشکی و دەماران mêvanîme بیت سەرێمە هەمیا بێشیت نەش چ تشتێکی بەست بیتن ڕەوشا vêgavê qeyrana vêgavê kêşe û bertangiya vî demî serême hemiya bêşît lewma zor fere evrûke diktor li dev nebît بۆ me hindek şilûva bidede ser êşanê ku em bizanîn ser êşaniş çi çê dibin ser êşan cûr hene di çawa mirov xwe parêzîtin ser êşanê û çawa dê mirov veketin ku ser êşan ser giyanê mirovî mazintir lê nehêto ku mirov nexweşiyeka dijî li mirovî zêde bît paşan dê behsê nexweşiya celta mêşkî jî keyin çawa celta mêşkî çê dibît ew jî heman demda cûr hene û çawa mirov dê weket heker celta çêbû jî xwedê neket îşallah li kesê mirov neket ev celta nebîte egerê mirinê yan hema li cihê xwe rawistît û hêdî hêdî we biketin ku giyanê mirovî zal bît ser vê celtê mirov berev baştir jî biçît dê behsê jiyê dirêj jî keyin anehiya xwedê û kartêkirina wê li ser celta mêşkî û cigara kêşanê jî li ser celta mêşkî hejmareka dijiya pisyarên hosa hene lê digel diktorî hêne giftugû kirin wekî her car hîn şêmpreya wan jimarewên ser şaşeme diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pirsyara hewî digihîte diktorî دکتۆر تو gelek xêr hatî ser seraser çava ev rû bû êvara badînan زۆر سوپاس سوپاسی بۆ بەرنامێ te êvara badînan سوپاسی بۆ badînan TV و بۆ بینەرێت زۆر زۆر سوپاس دکتۆر ser êş ya hey ya hey lê revîn lênîne diktor bêt rojane cara wê de tûşî deha û pitirê jî yên nexweşên ser êşê bîtin em dibêjin boçî ser êş durist dibîtin boçî serê mirovî diêşît yanî çi eger e ku mirovekî asayî hosal mala cihekî tûşî nexweşiyeka serêşê bît dî gelek bêjin têlefonî jî gen hema mifacee serê min êşa gotina xelkî ye boçî mirov tûşit bît بله سرش دو جورن یا هی جوری هی سرطایی سری مروی بخو طبعی مروینه و کی شقیقه تنشن هیده که هنده نوعیت سریشنه و هنده سریشه هی نش سری مروی بخویه بلکو یا چاوی مروی تشید سری مروی شینید آن همشین بیشین ببوره دکتور دو جور تنه سر ایشی هنه دو جوری سریش شویکی گشتی بله سریش شقیقه یا دجی هکرش جاوا بیتن اگر چاو بین گوه بین جوب مروی هبین سطوی مروی بیت یعنی گلک آن گریک اک بیت نزیف اک بیت یعنی تشتکی هی سبب که سری مروی تشین سریش یا هی ما سری مروی بخویه یعنی تشتکی نه خرابه سریش کای انده جوری سریش تینوس زور باش بس هم بشین تشتک نینه که هما بیجی مفاجأه سری مروی ایشه یعنی نکو آن وی شقیقه هبیتن یان اوی هم بیشین جاوی توی دفناوی گوهی توی عردکی وصای ایشای لو ما سریوی ایشا یعنی بوچی جوره که دینی نکو هم بیشین نخیر سریوی ایشا پاشی دا گوهی توی آن دا جاوی توی آن پاشی بو شقیقه یا اوقات بیش مفاجعه و کی بومری چید بیت همین جوری سریش احتمال هی ما مفاجعه حتی مری شقیقه هی چید بیت مروف سه چهار روز هفته کی باشه اما مفاجأه جاره کادی و شقیقه بومری بی هاته و یا هیچی مثلا ایشانا ددانیه دی سری مروی ایشینید یا هیا گوهیه یا هیا اسطو یعنی گله سببی دیج چاوا خلق خدانی امشین سر ایشه دزانید وکی کو جنابه تگوتی اوه نه سری وی تشید ددانویه تشی سر جی دانا سر چاوی توی تیشن سر جی دانا سر گوهی توی تیشن سر یعنی چاوا خلق دزانیدن که اوه نه سر ایشه چاره سریا فلان جی چنکو دیتا در جنابه تا دیشته سری منی دیشید آخر توی گاوی مجبوری چاره سریا سری بوب کی اوی های هندینی نکو ددانویه دیشیدن حتی ددان چلیتید و که همه کردید بشید آریت پاشیدی بشتی هو ددان جی دیشیدن پاشیدی بشید ددانی دیشید هنده جرا بو نخوشی جی گلک اصانه هیا بو دکتوری جی بزانید که اوه ایشانش چیه مثلا دی ددانویه شید و دیو ددانی را سری دیشید و خودی بشته مروی و ددانی میشه و ایشانوی دا سری من آنگوهی میشه و دا گوهی من هنده جارا جوی کتا گوتی برنساخیا نیا دیاره دید بیجید برزه بود سری منی تشی گلک افرخی سنگی و از گلک جی عیجزمو
بشی تو دی چی سحکی و فحص کی و دیف چی دی در که بیت و جو بیت هین او جو با سریوی ایشان زۆر چەند دکتۆر کەنگی نەخۆش مرۆڤ سەر لێبوو ئێش قەستا دەف ئێکێوەکی جەنابێتە نوۆژدارێ تایبەتمەند بسەر ئێشێ و دەماری و نەخۆشیان سەری بکەتن هەموو سەریوی ئێشە ڕابیت بێت یانشی خۆ بگریت کادێ کەنگی سەریوی چێ بیت هەندێک ئامارە جەنابێتە یان ئەم بژین هەندێک ڕێنمایە هەندێک ڕێنیشاندەرە جەنابێتە دێڤێگاوێ بێژیتە بینەراک و هوب کە هە بەری تو بێهدەف من بەلکو محتاجی من نەبی بله هەندە سەر ئێشە هەی دەبێژن سەریوی ئێشال گەل سەریوی دەستێکیوی گران بوو آن گەل سەر ئێشێ ئازمانیوی گران بوو ئان چاوێکیوی تاڵی بە ئەڤە لازمە ئێکسەر بێتە دکتۆری آنجی سەرێشەکە گەلەکە حێلە و هەر پیچ پیچا زێدەت بیت و ئەڤەژی لازمە بێتە دەف دکتۆری هەندە جاژی سەرێشە هەی سەریشەکە بەسیط دە مرۆڤ نەنەویستیە واستیا دی پیچێکی ئێشی دەمێکی و دی مرۆڤی بەدەت ئەڤە نەهەوجێ و بەس شێوەیەکی گشتی ئەو مرۆڤی سەرێشەی بێتڤە بزانی سەریشەویش چییە نەهەموو هەر سەری بیشی تو خوب سەرڤەنەوە هەنیە چتە دەف دکتۆری عەلەقەل جارێکی بچتە دەف و بشتە سەریشەتە مەثەلەن ده شقیقا هەی ئانیشانەکە دی هەی بێژنی تێنشین هێدێک گیڤاشنا سەری مرۆڤی ئانیشانە ستۆیتە دەتە سەری ینی کوتێب گەی سەریشەوی چییە زۆرجان ئاخف نەکش بژین هاتە سەر ئەزمانێتە و بەسیط جەنابێتە سەرڕاچوو ئەم دێ زەڤڕی نەڤەوێ ئاخفنێ دێ پدەری مەبیرەتە گەنجی مەڤێگاوێ دکتۆر بەلکو سەحکەی سەعات سێژی سەر فەیسبووکا و پێش تەلەڤزیۆنێ و حتا دیمایە دوێسپێدێژی ڕابیتەوە چاوێ لێ سۆڕ بووین ئێک نەوێریت ڕەخا ڕابێت ینی هەند تو دەبێژی سەریوی ها پەقیە و خۆشی وسایت بینیتن و سەریوی گەلێکێ تێشیتن جەنابێتە گوتیت بیتن ئەگەرێ نەنەبستنەکێ بیتن چاوە خەلک ئەم بێژین باڵانسێکی چێکات ڕاگرتنەکە درست چکات ناوبەینا خەوێ کەنگی بنویس سەریوی نەئێشیت یان گرنگیە خەوێ چییە بۆ گشت گیانێ مرۆڤی تایبەت چنگ و جەنابێتە تایبەتمەندی سەریە گرنگیە خەوێ چییە بوو مەژیە مرۆڤی بوو سەرێ مرۆڤی بەێ خەو گەلەکە گرنگە نەبەدەکە ڕۆژێت نەڤەن دکتۆرە بەژی مەلێ زێدە شتە ماس ڕۆژێ تێر نەویستم برا ڕاستە خەو گەلەکە گرنگە بۆ مرۆڤی نەز بەر سەرێشی بتنی بەرێشی دیژی و کولی نەڤەکەویا دیار کردی ئەوێت زخت هەی سوکەری هەی ئەغلەبی ئێشا شوانە ئەوێت تێر نەنەڤن درەنگت نەڤن بێژەم نزبە سەرێشیژی هەکە مرۆڤ تێر نەنویست مەفرۆزە مرۆڤ 8 سەعاتەکە هەر بنویت هەکە مرۆڤ تێر نەنویست احتیمالە سەری مرۆڤی بێشیت ویژە خاصەتە هەندێکیت هەین جۆری سەرێشی هەی شەقیقا هەی ئەوە لازمە 8 سەعاتەکە عەلەقەل بنویتندا سەری وا نەیشیت ئەف 8 سەعاتێ جەنابێتە گوتی یعنی کیش وەختی بن نیڤا ڕۆژێ بن و هەمان دەمدا بوو کێ بن یعنی کەسێکێ 10 ساڵیە یەتگەل یە 20 ساڵی هشیارە پێش فیلمەکێ کەسێکێ 5 ساڵیە یە هێلا هشیار دەیبا بە هەموویەت گەل مەسەرەن حتا ئەوژی بدلێ خۆ کادێ سەعات دو نەڤیتن یان بەلکو هەما بەرێز پێدێ بنویتن ئەو 8 سەعاتە بوو کێنە و کێنگی وێت مرۆڤ دەست پێ بکەتن و 8 سەعاتە لەشەی مرۆڤی دەمەغی مرۆڤی وەکی کاتژمێرێکی سەعاتەکە تێدا زانیت ئەڤە ئێواریە زانی سپێدەیە زانیتن شەوە ئەو چاوە زانیتن دەمەغی مرۆڤی دەوەختی دنیا گەلێک بۆ تاری مادەکە هەی میلاتۆنین زێدەت بیتن داماغی مرۆڤیدا وەختی زێدە بۆ مەفرۆزە مرۆڤێ گاوێ بنویتن خەواش خەرەکە باشتر ئەوە مرۆڤ سەعات 11 دەهونی وێ فترێدا بنویت چکوێ فترێت دنیا گەلێک تاڕیت بێت و شوێری ئەوە تاڕیتر لێت ئەو فترە گەلە تاڕی میلاتۆنین زێدەت بیت خەوا مرۆڤی بخۆت دێتن مفاهەکی زۆری توێ خەوێدا هەی بەس ئەڤا پرۆژی و دنیا ڕۆژ و دەماغی مرۆڤی نەیە مستعدە بۆ خەوی مرۆڤی فترێدا بنویت خەوا خۆ بگۆڕیت ئەو نەگەلەکە مەفای ئەو خەوە زۆر باش دکتۆر بیتن هەندێک کەس دەبێژیتن سەرێ من ئێشا من چاک بە خوار ئەس چێ بوو سەرێ من ئێشا دەجگارێکی بکێشم دێ بەردەت ژانە سەرە هاتیە من نزانم دێ ڕابم بەندکێکی هاوێژمێ و کلیلێکی بنیڤەکە ناوچاوێت خوب هەکەم ئەڤە خەلکێکە و بیتن مەدیت بن و گەلێکا گوت بیتە جەنابێتەژی کلیلێکا بنیڤە ناوچاوێت خوبەکەی یا گڤێشای حتا دیمایە دێ سەرێوی چێ بیتە تشتێکی وسایە زانستی هەیە دکتۆر ئەو بۆ بەس جۆرێکی سەریشە نەبوو هەمی سەریشە بێگەوێ سەریشە یا جوبیتی بێشن ددانەوی بێژی سەری بێشینی خودێنێکە نەزیف سەریدا بیت وارەمەکە بیت ئەو 10 چاوە خۆ 10 کیلی لە سەری خۆڤەکە تەنها نەبیت بەس جۆرێکی سەریشی هەی شەقیقەیە ئەو شەقیقە هەموو مرۆڤی تێر نەنەویست ئەمما مرۆڤی
ببور مروی چانه و خار سری مروی تشید گل مروی چا و خار تناد بیتن و او حتی گواشنی جیا سری جی فکراوی چاو اف دماری جینیکت مروی هر دو رخا فرهد بن وقتی شقیقه بو مروی چی گل خین تیته ویجا چه دستی خوب دانیا سرش دینی چه تبگی بشی تو نهیلی گل خین تیدا مینیدن دی سری مروی تنا کرد بس جوره که نه جوری دی چه پیوندی گل نینه زور جان دکتر ما و دو سه جارا پیوا شقیقه اینا سر ازمانه خو یعنی شقیقه بو چی چید بیتود بیت گلکت ناف خلکی مجی دایا بر بالا و دبشت رخه که سریم تیشی تو رخه دینایشی تو وقت تیشیتن از گلک بیتیشم یعنی بو چی شقیقه چید بیتن بله شقیقه تقریبا هفته حتی 8 صادی یا بنامالی ده ویراسیه و کم بشنه دی بابا ویراسیه و نه ایلاش رخک بید یا هی شقیقه هر دو رخی سری مروی تشید سری مروی خرد تشید بس بارا پتر او رخکی مروی تشید او ویا ویراسیه افت مين تتقال مروفي حتى يعني افا واخد بو هيا تو دي بيجيكي و جيتا حتى 10 صاليان 20 صالي و بيشتي هنگي دي چيتن و اگر چشيت بيتقالك شوانا عمرك محدود دا يا بيشتي هنگي دي لي چيت بو چي لي چيتن بارا بتر ايشانا دجوار يا شقيقي 35 صالي حتى 45 صالي يا هي و باري هنگي احتمالها بت و بيشتي هنگي جي يا كيما بس بارا بتر مينيتن حتى 45 صالي في حدودي شويري و مروفي نامينيتا شقيقة چيت بله حتى 45 سالي بو چي دي ميني دكتور آخر 45 سالي جي مروفي گلك ام دي بيشين بو چيت وقتا كي داده چيت چل مروفي تيت چه تتناف گيان مروفي ناف تتناف لش مروفيان چل ناف داد چيت كو حتى شقيقة نمينيتا گلا ايش تاين وقت مروف عمر كبيت اب خوش مروفي كيم بچكو فيزيولوجيا جسم مروفي بدل بيتن بو چه هم نابجین وقتی مروف عمر کفت ام دی بجین ايش لي زيادت بجا نوع كدي كوما نوع كدي ايشاي جداي هي كتب عمر كبي او دي ديار مثلا بقى بيشكاي الزهايمر قال عمري مريبو شي صالوي و زيادت بيت باركنسون زيادت بيت ضغط سكري زيادت بين جلطة زيادت بين بس عم هنده ايشاش عمري خوي هي عمري جحيلين تيتمروي زور باش دكتور فيغافي ازمونت خوينت كارو قطابيانه خواندنه هی ویتن بردوام بخوینید هکر بردوام جینه بیتن یعنی ویتن بخو وقتا که دست نشان کتن که اف کسا زور بخوینید بو چی دانم رین باش بینیتن و الپولا خویانه بیشین قوناقا خویا خواندنی برف قوناقا کادی بچیتن جنابتا چاواد بیشیتا خویند کارو قطابیا بخوینن ناف جوره که 4 فی 14 و نرابن چل پیش چاویتا نبید 24 ساعت هر اقل شی بیتن تو 12 دمجمه را بخوینی بردوام سریک بخوینه کیمه بخوینه چای که وخو قهوه که وخو بردوام انترنت الپیش چاوید تبید کیمه بلا الپیش چاوید تبید صحکه کشو هوا که جوان الکیری بخوینه ابا همی بسیارن دکتور ایک جار بو برسینگی بله راستی خواندن مروف الجهة كي بيت كناف حديقي بيت قل بيت غرفك مرتب بيت قالك باشترا جوكي فاكري بيت بله وخاندنا مروف يجي مروف صاي منعزل نبيت تمام بتني بيت وغرفة كي وهيك حتى مروف بتا مروف كي سركفت يجي مروف او سركفت يا مروف يزيرك يا مروف دي منعزل بيت جواكي دير كده مروف دي جواكي دير بيت سوشيالي مروف تعامل مروف قال خلكي نهن دا درز دي بيتن و بشيوكي جشتي از بجمع نساخيت خو افيد نساخي هي مثلا تسر ايشا تشيشا كاديالي هي از بجمع وا خواندنا خو هرو بخينن بو خدامه كيدان مثلا ك 3 ساعات 4 ساعات تراويت كان هرو بخينين قالك تين دي خرا ناخي حتى بيت شوا امتحان همي سريك شوا امتحان همي سريك نان فيد بجاي كسريش هبيت انجي ايشا كاديلي هبيتن شدت امتحان ده احتمال ايشاوي بيت ان سريش بيت جبيراوي بچي نشد درز جاب دادن شفا امتحاني مروف هند قالك ناخيني تو دي بيرنجي خيني شفا امتحاني تني دي بيرهاتنا كسر يعني بيرهاتنا كسر ودي تير نبي يعني نفسنا كباش وجيت امتحان دادا تو شيب جاب دي بس هيك تاخر هلا شفا امتحاني تو نشي بظاف كي مادي تو بچيت امتحاني جدا تو ننبستي و تو واسطياي ماندي بو تو درسنا جاب دي مش که مروی کنگی اش 24 دمجمه دانا بین 24 دمجمه کنگی برهوه که خواندنی ور بگرید پیزانین معلومه مین تد سری مروی دا دماتو بچه اتهولا خواندنی و دماتو پرتوک اکادشید خونی تشتکب مین تد سری تدا
کیش اجناف بین 24 دمجمێرە دا کیش دەمژمێر ئەون وەکو زانا وەکو بسپورت وی بیاویدا کەشف کردی ئاشکرا کردی کول فلان دەمی بخوینە حتا فلان دەمی ئەف تشتە دێت مێشکێ مرۆڤیدا ڕاوەستیتن بارابەتە دەمی سپێدەیە مرۆڤ خوێنیتن مرۆڤێ نوستی ڕابۆیە بە هەند شۆل و فکرە و تشتە سەری مرۆڤیدا نامێنێ فکرە مرۆڤ دەمێتە سەروێ خاندەرێ مرۆڤ خوێنیتن دێتێ گەهیت و فکرێنی دێ بۆ مرۆڤی چێ بن وەکی دیجی هەکە پێت نیڤروژی ئێواریا وی دەمیژی درستە بەس نەوەکی فایدی وەکی نەوەکی سپێدەیە وێژی وەختی مرۆڤ دەخینیت ئەگە گەل مرۆڤ واستیاوێت مرۆڤ بێنەخۆڤەدەتن ناچێت بیت مرۆڤ هەری واستیای و هەر بخینیتن دێ مرۆڤ نەشێت بگری دێ مرۆڤ بیر کرد زۆر باش تشتێکی دکتۆر هاتیە کەشفکردن هاتیە ئاشکراکردن کو خواندنال سەر وەرەقێ کارتێکردنەوەی بوو سەر ئێشێ هەنتنینە و بخواندنال سەر موبایلەکە هەندی ڕبعاوێ یان سەر لاپتۆپێکێک و ئەم بێژین مادەیەکی دیدابیت کارتێکردنێ المەژی چاوێ مرۆڤی بوو مەژی مرۆڤی و حتا دیمای بکات کیژان خواندن ئەوە یا باشتر کو مرۆڤ بخوینیتن کو کارتێکردنێ سەر مرۆڤی نەکات سەر ئێشا مرۆڤی نەکات سەر ئێشا مرۆڤی ئەم بێژین مازنتر لێ نەکاتن ئەشیم بێژم وەختی مرۆڤ خینیت بێت مرۆڤێ مرتاح بیتن مەثەلەن بێگاوێت چ کۆمپیوتەرێک کفتە بیت و مەتۆ بۆ کۆمپیوتەری ڕاوەسیایی بی سەری خۆ جەمینی و پێوێ بیانژی کتێبەکە گەلەکە گران بیت دو نەشیل دیف مرتاحیە خۆ بلینکە و دیف دەست خۆبینیوە هەردوو بۆ مرۆڤی نەهەندت باشە مرۆڤ دی چاوە خینیت یعنی سەستۆی مرۆڤی مرتاح بیتن وەختی تو بخینی و تەسیر ستۆیتە نەکە ستۆیتە نەیشینیتن ئەوی دی مەثەلەن کە موبایل بیت ئان کۆمپیوتەر بیت نە ڕۆناهیاوە هەنداوە سابی چاوێت مرۆڤی بێشینن زۆر باش مە پەیوەندیەکە هەی دکتۆر دێوەرگرین بۆ دێوەگەرنەوە ژیان ئێوار باش ئەلۆ ژیان سەرچاوێت من ژیان ئەم خێرهاتنامەی بۆنەکەتە زۆر سوپاس نزیک پرسیارەکە هەی کەرەمکە بە نزیکی حەفتەیەکە سەرێ من گەلە پێشیتن بەلێ هەر جار ئێشەماتی سەعادێک نیڤەکۆ سەرێ من گەلە خۆشیتن جۆر جنکت منن جۆر ئەنیۆ منە ئەس بەس سەری خۆ نەحاتمە بەلێ ژیەتە چەندە ژیان بەلێ ژیەتە چەندە عەمرێتە 35 بەلێ ژیەتە 35 ینی ئەڤە هەفتەیەکە سەریتە لێ بۆیش بەلێ بەلێ دکتۆر گەلە خۆشیت نیڤەکۆ سەرێ من نیوە سەری بەێ ژیان دکتورت بیژدەتە تا ئەتگەل ناهێتە تەعنی وەختی سەریتە تێشیتن تانا گەرم بیدە سەر تنیگە دکتۆرەکە تەوێت سجیان چۆ سارما و پەرسیفەوت نەگەتی بەری دوز بە 10 ڕۆژە بەرینگێ بشتن دکتورت پرسیارن تەکە هەرێ پەرسیف سارمایەک نەگەشتێتە بەری ئەم بژین 10 ڕۆژە 20 ڕۆژە حتا دیمای بەێ زۆر زۆر سوپاس ژیان کەرەمکە دکتۆر ئەم دی بەرسی بدەین پاشی دێ پەیوەندیەکەی بەێ ئەف سەری شەوێ وسا نافچاوە و دەتەنی بەکە سەرێوێ و بچێکی تال گەل بشتن سەری من نیوەوەی گەلەک سۆژیت یانی سەری گەلەک سۆژی بەێ و نافچاوێت تێشن هەرگێلی بەلێ ئەفە مرۆڤ ناچێت سادا سەد بێژیتن بەس باوە پتر چیت کوەکە احتیمالە جوب هەبن نافچاوێتی بچێکی گیلتی هابەگەلی هەبێت بەس جیو بۆ دکتور ناوبینە هەفتەیەکێدا دێلێ دیارکەت کەسێژیەوی 35 ساڵ بیتن یان ڤیا بە بەرین و کە بچی بەرین و کە بەلێ نەهاتیە مەثەلەن نەشەرتە احتیمالە لوی ئەمری هەچ ئەمریکا هەبیت چێت بیت بەس با ئەمری گەلێک ناوبەچی مەثەلەن 5 ساڵ احتیمالە هەنگی چێ نەبێت زۆر چەند ئەم دێ کاک محەممەدیژی وەرگرت کاک محەممەد ئێوار باش کاک محەممەد ئێوار باش دەنگی گریەکی تێدل دەفتە کاک محەممەد کاک محەممەد کارم کە کاک محەممەد ئێوار باش باشتر سەرچاوێت من ئەبە بەری سێ ڕۆژە بەێ مارەخێکی سەرێمە تێشتن بەێ چەپەیە بەێ بەێ ڕەخێکی ئەزمانە نێژی چێکی سڵ بی هەریە چەپێ بەێ بەێ بەس هەموو ئێشانەکە بەێ بەێ ژیەتە چەندە کاک محەممەد 32 ساڵە 32 ساڵە دکتۆر تە پرسیارێک لێ هەیە؟ 32 ساڵە 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 32 سا
يعني تو نچه هدف چه نوشداره کاک محمد؟ والله نشون رو بسیار بگم و درجه کردم. بله دکتور تا بسیارک لیا؟ نه نخیر زور سپاس هم دی برسه ویدهیم کاشی دیو داورگرین رخی چپی و جنابی تا ایشانا بلی ویگاوی گوتی بلی رخی چپ بس جنابی تا آماشه پنده دا که هگر تا هزر کر رخی کلشه تا دستی تا ازمانی تا ایگران بید فرد و زی بله. قشتا دفنوش داره کی بکی بله اوه مادام ازمانی ویچی مشکل الگل هیا و از بیشم بلا سردانا نخوش خانم که زیترین دکتره که میشکی باشتره احتمالا چنه بیجی بس بامروف تأکید که تو فحصات بس یه وکی کاک محمدی ام بیجین پشت رازبون چیتره که خوب بیان دیوه بگیرید که دست بایش بید ام دی رنگین خانه جوار گرید رنگین خانه وار باش رنگین خان کرم که جانی باشین سر جاوید من فرمو خیرات من وانتاد کن زور سپاس ولی وان بسیاره کم سر جاوید من دایکومن دکتر دایکومن اذا نزيد 11 ساله سريتيشتن هم مستمر تيشتن بله تبو قال دكتور زي قلت ما نزدانا يا بله زين خوزيت انا ندار هم هرتيشتن ونلبسنيش دما وقال بنزيد هرتيشت ونزيد بترزتيشتن يعني الدكتور ونايلاتنا درمان الكردي وتتوصى بدك نتبديزي بله جیوی چند تی هیا رنگین جیه بينجي بله بينجي صالة بله ایش اکادی له هیا مثلا جبلی سر ایشه لا والله ما بسوا اما بس يعني تقولي همي سري بيتشيت نرخك همي تيشت ومستمر جبت 5 سالة كه هم هر تيشت يعني او سر ايش بلا بتر بجيت دكتوري وقتی هم تيشت هم سر تيشيت يان ديجيش بيت يان حسب استجورة أنا قطاري بارجع بس بيت هم سري متني تيشت ومستمر تيشت جبت 5 سالة كه هم خوشی زدی چند بود 12 ساله؟ اول 12 ساله سر تیشید و جیه دایی که والله 55 ساله مستمر تيشتن بله دلیوی گل راد بیتن؟ نعم رابطا بله؟ دل نارابي نارابي دل دكتور وقتی تیشش دنگا عجز بید قلا بالغی بینت زادی تشتی توصا رنگی بله دكتورة بيجت وقت سري ديكادا تشيت يعني ازدحامي وخبصي وبينت زادي وأوا وروناهية عجزت بيت لا يمكن هم بس سريم تيشتن سوباز بوتا خاو جلت نزيدن هرتيش نا نزيدن اكزر تيشتن سوباز تقول بوتا لا دكتورة قد ويش دانا او جيتينا دا بهمت كنا قشت. طاغمة قشت رنگين خان سوباز دي برسي بسردين ام دي كاك فتحي وارقري كاك فتحي ايفار باش دكتور شلونك؟ سرچاوا سپاس دكتور بله اوكي قد طاقم بلي بيسروا تقريبا طبيعي نبي بله جينو كيدمن وتشوف سليمان وبرويد من بله بس شو دكتور قبل عصبية دكتورة ودي تشلتني بله بس لو في شو دكتورة كرخاستي متكلم نفرازة كذا جرام بله نفراز ما قلت في المشروع رافعت أو تسعة كمبيوتر كذا بله أنا قلت أنت جالت حابي ولا تدوي جالطا بس إنك صمد دكتورة قبل قبل عصبية صح كلام أو كلام أو قلت شعلة ما تهندي الثانية بله وسري جميل يعني نوط وإيه تيشي ده بس إشارة خفيف بشكل جيرانه بله بريجوكو أجروا الشيء قال سر ايشاتا كاك فتحي يعني رخا كيلا شتا جهك دي نوشيتن هما بس لا ايش لا بس سنة بله دكتور بس تبسير تشكر سنة وجنوب وبرود سري بي ناف شابي تو جنگي تو قلب بريتوي چنما بله زور سپاس كاك فتحي دي برسي في سردين سلامتيا كاك طيار ايفار باش كاك طيار فرمو برا كاك طيار كرمكه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرمو برا بخيرات نوم مهوانيتات كاين برا زور سپاس برا سريمن بله راحتي سريمن تيش أمياك بتشيكا يعني نجي لكم أظن بله كيش راخي سريتا يا راخي راستي اي چپي انا يتشابي أوش نهالي بابا هندك جورا بله هر افا بو يعني چاوا تشيد لا راحك هم يا مو بنياك تيشي
بله مثلا شبه ايش سبيدي دروبهم يتنوبوا بله مستمرة جي ما يعني جو ديب سر ايش و نبي بشتینگی دی رابیه با بله بله که سری مروفی بشید که تقریبا مروف نشد بنوید دیاره سفکه بله سری جیوی شده چنده؟ جیتا چنده کاک طیار کاک طیار جیتا چنده 35 سال 37 سال وش كان جوارة تفيشنا يا ودي تقريبا أنا صالة كروسا بله بله ایک ساله تو نه شاید ام بشین دفت چه نوش داره جیتا چاره سری خونه کریه ودي أجورا كيس تشوفهم نظام علاج دوما چه فایده نکرد. زور جان زور سپاس بوده جیار ایوار باش الو ایوار باش کاک جیار چون باشم سرچاوی من سرچاو. گلک باشیم خیابان از بانی باشم زور سپاس خیابانم جگاره بی سریشانه بله دمی جگاری کشم سلیم تشت گیزه بله تو نشی پینی چگارا نه خود کار تو روژه چند پاکی داد کشی کاک جیار بله تو روژه چند پاکی داد کشی خود اما ایکی همانده ما ایکی بس هيك بله بیت پیشنده که گلک نبی دکتر روژه پاکی که داد کشی الو کاک جیار بله روژه تو پاکی که کشی بله بله یعنی ابرینو کشی هر پاکی کشایان پشتی سر ایشاته تکریه پاکی نه خود اما هر پاکیته که اما پشتی هر جگاره که بینزه فکر بله دکتر تا بسیارک له جیتا چند کاک جیار 18 سال جیتا هریس دریش بید ایشالله زور سپاس بوده ما پیوندی حوالا باش دکتر بری از برسوا بله. حوالا بدم از دیگه بسیار جنابی تکن ایک بیشتن سریمیت ایشی ساله که هنتم نچوم نوش داری و ایک 12 سالشی سرتشی تو گلشی چوان نوش داری یعنی من بیتن ام بحثی هندی بکن هشیاریا ساخلمی بله چاوا دیوه که اینکو خلکی می هشیاری ساخلمی خوبید چونکو ساخلمی الهمی تشتا گرنگ تره بر شول فلان تشتی از نچوم هدف نوش داری بر فلان روژه دی چه مسئله دانا فلان کسی از نچوم هدف نوش داری دیالا مالات همه چنی نود بیت نخوشی اکا گرانشی دیلی دا ایالی در کفتی ویشاره لیدارن از نچوم هدف نوش داری و گلک اندجی اوصا هشیاری ها نوشداری چند دا گرنگه چند دا فره هر کس که آسایی نوشداری خواه بید دم بودمی قصدا دفیب که زانید که جسمیوی لشیوی چه نخوشی لیه بله ما دەستپێکی گوت هەکە مرۆڤی سەرێش هەبیتن بجا بەگیریت بۆ ئیشەکاتیژی کۆ مرۆڤی هەبیت مرۆڤ بێت دیو بچیت کانێ ئەڤە یان ماترسیە ئەمە ماترسیە سەرێش های احتیمالات هەفتەیەکیدا دێتە مرۆڤی گەلێکە ماترسیە و گەلێکە خراپە و سەرێژیا هەی هەندە احتیمالە بساڵا مرۆڤی هەی ماترسی تێدانینە بەس بێت مرۆڤ چیتە نوشداری بزانێت کاف سەریشا مرۆڤی یا خراپە ئان ناخراپ احتیمال تو چەندێک نوشداری و دی زفریه و چیبی نوشدار و جاری وینه که به سریشاته چیه هکتا دی ده هر سریشه هی و تا نظانی چیه توشی جاره که دی هر نفسی نوشداری بچی او فحصی تاکری نشاب دی درمانی تابری نشاب دی دی جاره که دی صحکتا تا و احتمالا بزانید که سریشاته چیه زور باش بس من بیا بجمته اوه مثلا 3-4 نساخه کن هر اکی بسیار کرو بحثی ایشا خو کرد هنده جرا نساق بومي بزحمته هنده جدي نساقي تدف من از احتمال 10 دقيقة وقت خوب دمي احتمال كما 20 دقيقة ديف بتشم حتى كواز بيب كيفم ايشاي بضا بتشي بجافا احتمال هاريك الدقيقة كام قال خفتن هنده بسيار ما يجي كرين بله هنده كشوا يا بزحمتكم رفضاني بضابط ايشاي يعني فرق حقيقة فرق همي بچنه دف نوش داري بله. مادام سر ایشان هيا و بردوامی هيا و سر ایشان از بحثي ابتني ادبيجم كاك طياري ناكم مثلا ساري ويتيشي تن بيجتن هندا جارا بيچك جهه ساري مديشي دينبم ديراب ما بدي تنا بيتن بيتن سر ايشانا مازنا بيت اما دي فربين ام دي بحثي ديكا رنگيني كان رنگين خان بو تليفون كري بحثي ديكا خو كر گوت 12 ساله ساري بديشي بله نوشدار نما نشدف اول بيشي ددان همي اینو نداري کو فلاني گوت ددان برددانه ماجي گوت بيت برددانه سر ايش هبيت باشه یادجی بون با جه سرنج ام بجین درمانین کردی جیب کار اینا و اوی گوتیه و یدی گوتیه و سر ایشه هر چینه بو و حالی به هر و بردوامه نرخه که اما همی سر ایشانه نش طاریه نش روناهیه عجز بید نش ازعاجا دنگی عجز بید اش تشتکیجی عجز نابید بله راستی به هفته مروف صح کردی هنده جرا سر ایشک مروفیا های گل سر ایشه ددانه مروفی دیشی
ویجا تو دی ددانی خوراکی احتمال سریت آنجی هکه و جبت نکو تو دیش بر سری شراکی اگه دکتری ددانا گوت او سری ددانی تا لازمه تو راکی بس دی راکی يعني دكتور معقولة مروف همي ددانا بين تدري بس سر ايشه و ديماي سر ايش هر تانانا بين نه آخر ما بجا چه استفاده کرد تشتكي خلته بقى ددانی تا تيشيتن تو دیچه دف دکتری ایشانی دی علاج ایشانی که بله. من هرچی بینیه داری بس هکه دکتری گوت اف ددانی تا یش کار کتی و چه فایده تی دانی نه و لازم از بین مدد شكل بینه جدا داری جحيلة بس يجي تو دي قافي چی جي بر تدري. سریش ددانی خوب بینه داری و تشتكي نه درسته زور جانا و هر بر هندي بكو ام بيجين چپكتن باشه اوه یاش مبه دکتر از بار جنب نکم اوه دکتره که تایبدمند یه دماغی متابعه کرد بیچه کتب چی ددانی خوبینیه داری و چی گیاه یاب خوی بار نکم چه دکتره که تایبدمند یه دماغی ویشولی بیتن بیتن اف درمانه تینه چکرن وید بگاوه ام تخون جی همیش گلوگیای بن زوربه آواش گیای بن بس هر یک ام بیجیم ریکن زانستی هاتی نچکرن مرا من تنه او یعنی بله بس اوی تشتک بیا گود بس من بیا شروع کم بگودی هکه گل نویجی تیشید و پیچک جی نویجی تیشید سریشا هی وصابه شقیقه وصایه یا شقیقه هکه تو کم نویسی دیشید و هکه تو زیده جی نویسی دیشیدن يعني بنفسنا أبي شقيقين نفسناوي أو نافنجي بيت هاش ساعات كامل بيت قال أنا صاخذ من وقت بتا روجيت عطلة ودوامنا قالك بنفندي رابنا بس سريواتيش زور جانا ام دي پیوندی اکادی ورگین دکتور پاشی دی اف برادرین مایجی برسف دین گلوانا بله امید گشتینه کاک فتحی ما برسف نبه کاک هرمان ایوار باش هرمان الو ایوار باش کرم که هرمان خان ببوره چاین برا باشی سر جاوید من بزحمت من بسیار از دکتری هبو سر جاوه فرمو دکتر و تقریبا عمر من 13 سال بو و گاوه 25 ساله سر من دائما تیشد خوب گاوه یعنی من هم تاجد ترسمشانا سر خو اخلیق بیجت یه تیشد ده دائما تیشد هم تاج سرشانا خود ترسم و بارا بتر رخه که سر من تیشد خود دانه من رخی راست گل تیشد دینی کامه تیشد بله تو نبینی تا جورکی از دی پیش دکتوری و بشم جورکی واسواسه هبیتن هرمان خان بله بله یعنی مادام ایک بشتی سری میدیشی رأسن سری تا جیتیشید اول چی تا هم بجیم خانه واسواسه تا اول نه وجدانی چای برا هنجی هم داشتشانا سر خود ترسم گلک دیشت خودی گلک دارم کل مل جینی که خدای اصلا نامرتاحم هنجا ساعت 3 شهوات ما طواری یا آزادی حتی بشرن که قام ساکن بومدان هستی ماذا بله مالا و سریش هنه هرمان بله مالا هوا یعنی دی بابا کسی دی سر ایش هیا که تو بشید ناف مالش برای من و بابا من هر دو کاز بختا هایی بس نزاعت چون من شعرانی خورانی مناگرتی قدامی یا پاک جارانی نادا از دفنا چی مدر دکتوری که هر ویجی قدام تو باشی قدر دامن من تردف نید خوب فرق مینام هر ناسی تشتی تشت بله دکتور تفسیرک له خدي علامات الدرابوني وجدانقاعي جذبت ورونايا خدي قال عايز ما خاطاتي دامن اونين بينا كود جوارتي دام ساري مقالة تيجي داسم سعودة خجت ما بدي جابا هرماني دين و مادام إشعاراني تشكر يا مشكلة نبو دانقاعي جذبت وقال بالغي وتجار تيش جارة باش هذا بتر قال هندي تشكو شقيقة بسرش زور باشه شقيقة جاز باري ما چاره سريا وهند بزحمت نينا دكتور شيء هيك قال جيعي جذبت مثلا هي بي بینجا پتر بیشیدن درمانی تهیدی خودی باشتر بید. ام دی کاک دلشادی جی ورگرین پاشیده برسفاده. کاک دلشاد ایوار باش. مهرمان برسفده. کرم که کاک دلشاد. الو چانی باشی؟ سرچاوید من برا فرمو. باشم. سرچاوید من هم گلک باشیم برا. کرم که. پسیارم با دکتری. سرچاوید من. هر دو رخت سر منی سینگی تیشن چپ و راستا. بله. بله. کرم که کاک دلشاد. الو بله هم گلتای نه. پسیارم با دکتری. گهشت. ام عملی چندش کنگی وره بو. بله. کنگی وره. بله کنگ کادامی یا ایکی بین کنگی وره سری تتشی تو ساک کاک دلشاد. خدا که پیچه گس ایجز بم تیشد تراخی پشتین گراخی دیشی دیل دو تیشد. بله اش کنگی وره اف حالت بوده چی بوده؟ خودش میجاره. بله جیتا چند کاک دلشاد؟ 27 سال. جیتا دریش بیت بسیار کادی هبو؟ شمیجه یعنی چی؟ نه والله ما بس هبو. بله شمیجه یعنی دکتر بسیار کد شمیجه یعنی کنگی روزه که ده هیوه که دو ساله که. بله تلفزیون هندی زیده کاک دلشاد تهاش منینه. خودی
دوری دسی هی بگانه وصو سلامتی ایشالله ممنونی تمام ما بحثی کاک طیاری کر کو گوتی پیچک سری متیشیتن هکر از بن فم از دی راب ما بس بیدی از سری منیت هنابوی جناب تهکر وضوح کی بود دت سر هکر ندی چینه برسوات بله اصلا بینه اول سری شکا ما ترسی بیتن بس با که هر وکیشا چی تدف دکتره کی باوجی بر خوب دتی که سببی چیه تو بخوید بینی تو في آوی خوی دی سری تایشید انتو نه خویی چه مشکلتانین تو بخوید بینی تو جگارا نکشی سری تنایشید بس این لازم کشم روزی 20 جاراشی دیکشم یعنی 20 جگارا اب کاک جیاره باید بیشتن مناسا بله کاک جیاره باید بیشتن دم از جگارت کشم پشتی جگاره جیوی 18 ساله 5 دقیقه سری من گلک لید بیتایش آخرم همیده بیشنه جگارا نکشن بله چوا جگارا نکشید هم مروید امریکا که بدان اینکو چوا نکشید اوه دیکیم کت هیدی مثلا میگه پاکیته که کشید و روزا دی چه نکشید اوه نشده خو دیکیم کت 15 جگاره پشتی 2-3 اسبوع که هیدی دیکیم کت دیما که فتره که بلا پلی 2-3 جگاره روزی دا یعنی امشین بیجین تو شی جگارا پلی نه وکوی گوتی اس نشین پلم تو شی پلی بس نه هلانه که وصا کاک جیار یعنی كنت بيجي هم از باكيتا كيت كشم از صباحي خوه ايكين اگرم صباحي اش من ورگره 15 بکشم 5 روزا 15 بکشم پشتی اینگی 5 روزا دی 10 بکشم از بیش متا 2 هیوتا دی خلاص من تو باكيتا ناكري راسته دكتور بله راست گهشت کاک هرمان کاک جیار بله هرمان خان ما برسفدا کاک دلشاد بحثی رخه که سری خود کت کو سینگ سریه بیشتن ویری گلک تیشیتن و دم از عجز جید بم پتر تیشیتن دم عیزم تایبت تیشیت اوستی هیوا اف امشین حالت الدفی پیدا بوی اویشی تزانی مروی گلک بسیار جینه کرد مای برنامه اینه وصایه که چه علامتی دیل گلین در رابونش دنگا عجز بید چه دم پتر تیشی سحاریا و بس اجی شکلی و اسنابی نمید سری شکا ما ترسی تشتکی ما ترسی باش دکتور ام دهین سر خاله هری گرنگ و تواری دوی برنامه اوی دمی مهی او جی جلطا سریه جلطا میشکیه چاوا مروف توشی جلطا میشکید بیتن دکتور چه تشتاکت بیتا اگر که ام بیجین کسک توشی جلطا میشکی بود چنکو جلطاش چواتید ام بیجینش نشکه کیواتید اما دی بینی مروفکل رخته و نشرتن بشین جلطه لیده بله ویگاوی چید بید یا برینو که هندک تشتنک و ویگاوی همی لیدر کفتو جلطه لیده جهده جلطه وقتی چید بیتن دماره که سری مروفی اوی خینید بن خین بر دیده گرتن خین بو پارچه که مشکی یا مجینا چیده او پارچه مشکی دیشکار که بیتن اوه جلطه یا های جی نزیف جی های نزیف دما خین رشت دماغی ده او جی هر خین بره که بخینید بنید مشکی دیکشوا پاقیتن خین دیجی رجی در که بیدیت ناف مشکی ده اوه هم هر کادی بیشتن جلطه دماغی خین حشک بوی اوه جی نزیف دماغ دو جلطه هنه کیش که شما مطرسیه دکتر کن بیشین وقتی اوی جلطه ها تا فلان کسی خودی نکتل هم یادیر بیتن افا جیانوی کتل مطرسیه ده هر دو مینه سر که یا مازن آن یا بچی که مثلا او خینا رشتی میشکی ده که گلک مازن بده و مطرسیه او دمارا خینه هکه از زراف بید پارچه که بچی که میشکی گیر بیتن تأثیری نکد بس هکه دمارا که مازن بید و پارچه که مازن میشکی گیر بیت و مطرسیه ویک یاد ویچی مینی هنده منطقه دماغی تینیت حساسن او منطقه دماغ احتمالی یا بچیک جلطه که بچیک لی تأثیره که مازن کرد حتی منطقه دماغی ها یا هاش خوبونه اگه نزیف اگلی چه بو زخته اکسر بو جلطه اگلی چه بو بروی هاش خونه مینید او منطقه های هر ویم نزیکی منطقه های مرکزه که دلی مروی داده شولی دلی مروی خوب قطید یا های تنفس مروی تینی تود بد یعنی ده منطقه تین هستیارن هکه جلطلویری چی بو مطرسینه بلا بچیک بید و هند هکه جلطه مازن بو بصورة عمل کری بید یا مطرسیه زور باش دکتور ام بیشین گلک جاره دی بیشن مانی وقتی مروف بدان عمر کفت جلطه جی دهیتا و ایشا دلی دهیتا و حتی دیمای بس هکه مروف سحکتا هندک والاتا جی تو دی مروفه که بینی 8 سال تی پراندین 100 ساله گهشتی و حتی دیمای نشرتا
یه هندک شولا جید کد کو جحیلی ما 25 سالی نشیتن وی کاری بکتن کیشک راسته اری راسته وقتی که بو 5 سالی ده جلتا جید وی بدت ام دبیشیم برامانی عمری وی بو 5 سال و ده جلتا لیده تکبه جیان مشکیلانی نه یعنی جی هکر بو 100 سال جی گلک والاتا بجینید مروی دان عمر گلکت لیهی حتی بلکو والاتا پیرا بیتا ناف کرن جلتا جید کسی نداره بله راسته اف ایشا جلطه و یا دماغی و نزیف دماغی رشتنا دماغی و یه دلیجی اوه همی گریداینه که خین چوا بو دماغی چی چوا بو دلی چی چوا زوری تاوه بجا اف هر دو جورید ایشا او دماریت خینید بین پیچه طنگت بین و دون مین تبی و طنگت بین یه معارضن کجاره که بیتا گرتن و بیتا جلطه دماغی و آنجی جلطه دلی بس اگه مروف جاوی خدا ساخلمیا خو نوستنکا باش بی او ما بری فی گفتی مروف ورزشی که بکید خانکا منتظم مروف بخوتن و گل ورزشی و شولی اوید دهیلیت هر دمارید مروفی اوید خینید بند مازم بنو خینی باش ببنو تنگ نابنو دون خود دانا نامین تبیوه زور باشه اکیش برادر پیوندی کری بیشتن برسوا من نداق فتحی بو بحثی بیشتن جنی کت من تیشن وقتی سریم تیشیتن و پیشیا سریم جی گلک تیشیتن و خو برید من جی گل تیشن اوه کاک فتحی بود دوباره پیوندی ها مکریه و بیشتن برسوا من ندا از بیشتن ما پیچک سر آخف بو بس بید درستاهی نگهش بیتی کاک فتحی گوت من اشعاع دماغی گلتی اشعاوی گوتی دا دیار کر بو جلتک که بو چی بو یا کبن یا عابرت بیشن یعنی که دماره که سری و خیم باش نچه بی یکی وقت بی پشتین که یاشم و یکی دی گفت بی یا باشه چه مشکلی نیست مهم اوه نه تشته که مطرسیه و تشته که بوری دماره که بسیطه خیم باشه که نچه بده و اوه هند پیوندیل گل سریشینینه علاقات گل سریشینینه سریشایی بده زورش ام دهینه و سر هر تواریخو یه جلطه دکتور جلطه و کی سر ایشه گریدان ام بیشین وراثت ناف مال ده هيا کو گلک تین حقیقت جیه مروفت وانایت مالا وانا دیگه تا بیشین ریجه که عمری تو دی بینی ساخ سلیم اف کابرا جلطه لیدا جلطه مشکی لیدا ام بیشین شلالی گرتو حتی دیمای تشتکی هو صحیح گریدان ام بیشین ناخ مروفی و که افدگل مالا مروفی ممکنه الکسه که دی جیه مالا بدر کبید بله جلطه دو جورید سبب باید هی جوری سبب باید هی تو نشی کارتی کردنی تداب کی مثلا بگه عمری مروی چند مروف عمر کبیتن پتر معارضه بو جلطه بید بو گلک نخوشی بو گلک نخوشی دیجا بی تو نشی کارتی کردنی تداب کی یا دویجی و اکید بجن تخمی مروی مثلا اویجی کارتی کرد نخواهی بگه اوید اوروپی اوید سپی کمتر جلطه گرنش ما اوید آسیوی اوید نه گلک سپی نه رش و ام کمتر جلطه گرنش اوید افریقی اوید رش اویجی مروف نشید بگوهرید سبارت جنو ظلامه دكتور يعني عمره كده هيا كمروف بيجتن جند في عمري دا بيت كيمترش ظلامي جلطه لدت لها كر في عمري بوري چنكو ام بيشين گوران كاري سر هيكلي وي دهات يعني ام بيشين سر جيان دهات او جوكي ظلامي ديني برا از بسيارة داجي تهجيل كمكيت بينرا بل دا تمام كم ابا با سببي جلطه ابي تخمي مروفي ويا ديجي عمري مروف نشيت بگوريد بس سببي دي جلطه هين مروف شيت بگوريد یکی مثلا ضغطی هی سکریا هی جگاره کیشه دنیاتت ناخیناوی ده دستی مروینه اوجی سبب جلطینه تو شی با سبباش دف خوبه مثلا سکری تا هی تو متابعه بکی سکریات نبلن بید ضغطی تا نبلن بید دنیات هبن تو پاریزی بکی ورزشی بکی و دنیاتا صارف کی جگاره قطع کی اوه تو شی با گوهری دکتر ام دی دو پیوندی دیورگین ببوره سینه سر هیلینه پاشی دی برسی بی سر دین اول دی بنا دیمایی پیوندی هوالان بارین ایوار باش بارین بله دم باش باشتر سرچاوید من بارین من بسیار کردم سرچاوید من فرمو دم از عصابی دم پیچه جواد دوستم بله نفاق سرمون گلک تشیدم گلک یعنی یاش حدیدر کدین گلک حدیدر کدین
وجابت مشيت وارمن يعني أزجالك شي بيزار بله جیتا چنده بارین؟ 20 ساله جیتا هر دريج بي دكتور تو چاوت نوی يعني كتاب خود سيستم اكي نفسني دانه دستو بسيار اشتاب كم خدي ما سيستم من السنين نشوش بردوام هارو بشكل اكيه يعني دوام درسته تو حتى وگاوه ام بيجين خويند كاريوه نه تو چه خواندنی؟ بله 3 روز سپیده تو چی 3 روز هیواری تو چی ما خودتو شبینا چی خواندنی؟ تو چاوت نوی کابو من هاوی بیشه دا دکتر بشیتن برسی به سر دادن تو ساعت چند شبیده چی نوی؟ گرگ يعني حتى يلصاني في أدنزم گرگ جرس بده درابم هم جدشید يعني هفته درابی 11 و نیوی دی نیوی هفته درابی آخر چنکو 8 دوام دست پید کتن باشه دکتر تبسیارک نه اشکنگی وره افسریش اشکنگی وره افسریش هل دفته پیدا بوا باری خدتني دمك يعني ما گرگ دريجي كما هیفکه دونه فترال 4 هیوادی بود تحصیل کنی و هر روی يعني درجه باشه بارین هر رو اثری تتشید نبخد هم هندك جرات خبر وتشيت هند جراجي دمك گرگ عصبي بمتشيت ممنونیتم بارین باب آزادی دیماهی پیوندی فرما الو سسری من باشی؟ سرچاوت من ممنون صاحبی بخیر آدم پای دکتوری که ممنونیتم فرما ممنون صاحبی والله من تو بسیار اکش دکتوری هبو کرم کرد عمری من تقریبا 42 ساله بله عمر دریش بی ممنون سپاس جواب من عندك جواب پشتا جواب من رقم بیتن بله و دمارك الجيني كوم دابن بيتن و بودكامش دمار بابيش رغبن و عصبي بم جلك جو بله بله اف حالتك هنگیل دفته پیدا با خودت میشه تقریبا پس نه بر دوام تقریبا نزدیکی 2 و 3 هیوا جار که ول متیتن در جو اسبوع جار که ول متیتن و تو نچو دفنوش داراجی خود دست نچوی ما بله زور سپاس بوده ام دی برسه و هر دو حوالین برس ام بیجین هکر بچکل از دین چنکو مهند وقت نما بارینی تهایلی هبو دکتور بیشتن دماتورات بمنی و سری من گلک تشید و چاوه توی توارا من و گلک جراشید خودا اف حالت توش بیتن 4 حیف ما بودن ابون کو اف حالت هی بله زانی افشی مادم نه هرو بو هنده جارا هبو هنده جارا نبو افسریشه اغلب افسریشه تو صامت هنده جارا هی فتره کی باشی جارا کدی تا هی و نه مطرسین افسریشه زور باشه بس هر فرن میشین سردان دفنوش داری کی نشه لازم ابزان کو سریشه چیه بله ابزانی تو مودی مرتاحتر بزانی سریشه باب آزادی بیشتن جیوی 42 ساله لی هرش میشه وره حالت دف پیدا بوا بحثی بریا چاوی خود کد بیشتن و سار رغد بیتن و حتی رهت پادکیشید گل بیشتن رغبن و عصابیت بیتن حالیوی نباشد بیتن بله زبارت کم افسری شا و سطوی احتمال تشنجک بن سطوی دا عضلات بس هو بیشتن گل وی رغبونا ویری دتا ویریشی يعني حتى دید کم احتمال اجی بالعکس بیت یا ویری بیشیتن او چاوی مرویل گل تشینیتن بله بس هر فرع میشین سردان دفنوش داری که تو پشکنین بو بینه بله اولی هر یا سی 4 هیوا جاره که او جینه ایشانه کامات زور باشه دکتور ما گوتی بو جن و ظلامات چه فرقیت ناوین هاتنا جلطه ده هیا جلطه میشکی امشین بیشین جن جیوکی ظلامه همه هر وقت هات دهیته یان هکر گورانکاری اکثر گیانه جنه دهات بلی هنگی او جیوکی ظلامی دیتید جنه که الجیه زاروگ بونه مثلا هندی زاروگ بونه حتی عمری 45 سالی و حدودی کمتر جلطات گریتش ظلامه بر هنده هرمونات تین او هرمونات وانا کن کو جلطه بو چی بید بس بانه وکی ظلام بس پشت اینکه هر دو وکی اگلیتن فرقی نینه نفسی ریجا جلطه بو زور باشه دکتور جلطه لیدا مروفه که دا لیلی هم یا گهشته و ام بجین حتی دیمای هنده چه بجنی که افا بکت اف جلطه مین تلجه خو یعنی هرچه نبیتن ام بجین هاری خوب کتن که بیت وقتک بیتن لی بچی چنکو یه تین که جلطه جنابیتا جی چنکو افا تایبت من دیا جنابیتا هم نا بجین صاده دیلی چید بس حتی ریجه که باش کسان های جلطه بجین اویدیل سرکت و اوید شیطه جلطه بله زنده که تین بجن اوی بشانس جلطه که گرد بجنی جلطه هوشداری بله هشیار کرد این داره دیده که اوی جلطه بود چی بود جاره کدی برداوه بجا او دیشته دکتوری مفروضه چه دکتوری سر دکتوری که او بیشتی سبب اوی فحص اشتادی بود چی کرد بس پشت اینکه او جل دیفرین مای دکتوری بچید مثلا جگاره کشانه دنیا تا ضغط هیا سکری هیا
تێرنانەوی گەلە خۆت واستینیتن یعنی ئیشەکە دلی هەیە وەلیت کرد دکتۆر دەبشتی ئەvە سەبەبی تو ئەvە و ئەvە و ئەvەنە تو دیوا دەرمانە خۆی تو دێ زادت خۆ هۆلێکە یعنی ئەوجی دیفارین ما بچیتن دا نەگریتەوە و هەندێکجی احتیمالە جلتا دیگیریت وەکیتە گوتی ڕەخێکی ویدێ سز بیت و سزبوون دەمین تەلگەر ینی جلتەکە ناڤنجیە ئانژیە گرانە ئەوژی دێهەر دیفڕێن مای دکتۆری چیت و دکتۆر دی فەحسا بۆ چی کەت و ئەگەرە بۆ دیار کەت و دەرمانە دەتی دیل دیف چیتن بەس بە ئەوێ ئەولی وەکی بەریە و چ مشکلە بۆ چێنەبابی دوی احتیمالە ڕەخێکی و سستیاتێکەتی دای بەس ئەوژی هەر مەفرۆزە دیف ڕێن مای دکتۆری بچیت ئەمە چین بێژین یعنی کوتەوێتن جەڵتە نەگەهیتەتە کوتەوێت سەرێتە نەیشیت ئەو سەر ئێشە ئەم بژین کارتێکردنی گیانی مرۆڤی خراکێت کرد وەرزشێ بکە خارناخۆ زۆر ڕێک و پێکەزانە دێ چ خۆی دێ کەنگی خۆی دێ چاوە نەوی چاوە دێ ئەم بێژین حرەکە لەشێتە هەبیت و تو دێلڤ هەردوو ئێشت مەترسیدار قورتال بی و ناگەهنەتە ڤڕێنمایان زۆر باش بوون دکتۆر حەقەتش دەبێت گرنگن و مرۆڤ دەخۆشی پارێزیت و گەل هەندێکی مرۆڤ هەندەجادی بەشکنی ناکات کا مرۆڤی ئێشێک تشتێک گەرنگە زۆر گەرنگە دکتۆر پەیوە جەنابێتەوە دیمای هەکەر جەنابێتە کەرەم کرد پەیوا دیمایکێ سوپاسی بۆتە و سوپاسی بۆ هەمی بینەرێتمە وەکیمە گوتیجی هیویداری مەتەنێکی سەرێشێک هەبیت ئانژی ئێشێک هەبیتن کول دیف بچی بزانی بڵا بچیە ناما پشتگۆڕە پاوەژ زۆر باشە دکتۆر زۆر زۆر سوپاس بوو جەنابێتە و تو میێوان بۆی گەلما ڕوونشتن گەلتە جێ سەرفەرازی سوپاس زۆر زۆر سوپاس بەلی بینەران هیویتکەین مە شیابیت پیچێک خزمەتە هەوەیم بارەیس کردبیتن برا دەرگازندا هەندێل منکردن و تول دیمایە بەرنامەی ڕق داخوی هیویت کەم دلێوەل مەنەمینیتن هەندی مە پێچێ بی دێ خزمەتەوەکەین و هین المە ببورن هەگەر جارەکێ هەوساوە هەزر کردبیت مە ڕاقژیە گەل و ئاخفتی سوپاس کۆهین بینەرێن مەبوون ماڵەوە ئاوا